Da li znaš, a mislim da smo to možda i rekli, koje godine kad je uveden vazdušni đon? 87. 80. Ali. Pazi ovako. I na koje patice? Nike ima jako čudnu priču za taj vazdušni đon. Znači, 70. čini mi se 6. Marion Frank Rudy, aeronautički inženjer, bla, 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 izmišlja te te kao komore sa vazduhom, ubacuje ih u đon i on stoji u đonu i ne vidi se. Tinker Hatfield, po priči, kada je bio u Parizu, inspiracija mu je bila zgrada Georgesa Pompidua, on je bio ministar ili predsednik tada Francuske, i taj neki otvoreni koncept kako je izgrađena ta cela zgrada, da je sve što je unutra izbačeno napolje, mu je poslužila kao inspiracija da pokaže kako taj vazdušni đon izgleda unutra. I zato je otvorio prostor na đonu i pokazao tu komoru koja se vidi u đonu. Sad, Nike je uzeo 87. godinu kao godinu izlaska te patike, odnosno kao godinu Air Maxa, ali Air Max je izašao i godinu dana ranije, 86. a čak 85. postoje neki prototipovi, tako da zašto je Nike... Znači kad sam se ja rodio, prvi Air Max faktički. Zašto je Air Max Nike odgovaralo da to bude 87. godina zvanično, ne znam, ali... Ne, mene je samo interesovalo koja je to bila godina kada je izleteo u eru taj vazdušni đon. Interesovalo me je šta je bila svrha tog vazdušnog đona, da li je to bila udobnost patike, pošto ja mali broj patika imao sam i imam sa vazdušnim đonom. Kakva je to fora sa vazdušnim đonom i šta je point u vazdušnom đonu? Point je da ti smanji opterećenje na zglobove prilikom bavljenja fizičke aktivnosti. Da li je to trčanje, skakanje ili šta već, da amortizuje svaki udarac. Jer tebi telo trpi, odnosno zglobovi ti trpe najveće opterećenje šta god da radiš. I kad hodaš, i nekad skačeš ili trčiš. Tako da najviše tehnologija vezano za patike su se vrtele oko đona. Znači sve se radilo na đonu. I gornjište da pruža određenu podršku, da zaštitu i tako dalje bude fleksibilno, ali najviše pažnje se davalo đonu. Tako da taj prvi vazdušni đon koji je ubačen u patiku je bio, ne znam, kao revolucija u tom smislu, da ti prvi put imaš nešto što ti zaista radi posao, odnosno ima tu funkciju da ti nešto ublaži u đonu. Sad, taj kasnije Air Max, znači sa samo Aira u đonu, Air Max Systems, znači otvorena vidljiva vazdušna komora, je bio korak dalje gde su se te komore širile i kao s polja izlaze malo iz tog okvira, pa su ti pružile bolju, veću elastičnost i prosto. Pa se taj Air Max kasnije još razvijao, pretvorio se u neki Zoom Air koji je kombinacija nekih tkanina u đonu koje ti dozvoljavaju da se đon vrati samo do određene granice, znači da on ne osilira mnogo, nego da ti možeš da ga kompresuješ, a on kad se vraća se do jednog položaja i tako dalje. Reci mi sada u tvojoj kolekciji koliko se ti vazdušni đonovi raspadaju? Pa dosta, stari, da. Mislim, sve te stare patike... Da li baš ta guma u kojoj je bio vazduh, ona se najviše raspada ili đon kao đon otpada? Zavisi koji je tip đona. Znaš, ima više tipova đona. Sad da ne zbunjujem sa stranim nekim nazivima, reći ću samo ovako, to su različite legure gume u suštini u kojima se nalazi vazdušni đon. I drugačije su patike koje imaju tu air tehnologiju, odnosno drugačije legure gume u odnosu na ove standardne. Nažalost, džonovi sa vazdušnim džonom se mnogo brže raspadaju. Odnosno, to su fleksibilniji džonovi, elastičniji džonovi, ali njihov vek trajanja je manji. A reci mi, kad kupimo novu patiku sa vazdušnim džonom, koliko je prilike neko realno i optimalno vreme kada više taj vazdušni džon nema tu svrhu koju si sad ti pričao? Znaš kako, postoji neko pravilo koje čak postoji na nekim sajtovima kad ti oglašavaš svoje patike koje moraš da navedeš koliko su stare, jer brendovi su dali optimalno 7 godina kao za to da patika zadržava svoje svojstvo. Nakon toga ti je prodaju kao
nije nosiva. Mislim, u suštini jeste nosiva, ali nema tu funkciju. Čak i, na primjer, najnovije patike za trčanje. Ti kad kupuješ patiku, sad to bi neki prodavac, na primjer, u radnjama koje su baš striktno za to, znao da ti kaže je koliki je broj kilometara do kog će ti ta patika imati tu funkciju. Da. Znaš, nije to sad kao kupiš patiku za trčanje i ti je furaš ceo život, nego ona može da ti izdrži sezonu, 2